Hadin ka jinglong jingman hayaudu balabun parat ki brio basyong badi madan bean haki them yau maulong pat haki benta jaka yaudu haka arphau tarik uyayong nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam jong Chief Executive Member uba Titos Khan bat ka Executive Member in charge jong ka market ka Congress Mary Kharpuri haka juk ka por lawan ban senran lang da usiem ka hima melem rengkat ki menteri jong ka hima melem bat ki pulit jong ka enforcement kilawan khandra yaki badi bean halenti ki sinkian bat haki dukan hakate ka singi lala babon ki dukan jo ki bar jalla ki bamdan ki kot kisla babiang khamtam yaka trading license nakaliang ka KHADC kala khang khrdap no bat khamtam ki brio basong de madan hatham yo maulong ki bamdan kot don sla nakaliang ka district council kala kendang na phang bat be no ekite ki brio namar kalong ka ek ba pen khamnia eklenti ya jong ki patba habakran shikilat pathai khubor nakaliang UCEM ka district council uba Titos Khan ule thu ba hadien balabon teli kisnam nakaliang ka KHADC kam julet jurep show ka yodo bat ban pet ya kalong kaman ka yo bat ru kane ka jinglet jongki kalalong ban jurep ya ka yo delang ka balabon kinong khayi bean bat hadu kanu kane ka kam kalayan jingwan duri nakaliang ka district committee kalong kabaningkong kalong bangikwa ibat pet ya ka yodo namar ba kam slam kam yo aku kawan wan page ami ko yudo hamtam ya gajing pentrei ya ketika yudi lang kepada aku ka teh ko yudo kepada dena kebentagi no rap dengan dokumen ba nakalian na jama iba gajing pentrei layak selesai ba layo ba tren ba doktor ba ola kumu ko benai pendat ini dengan semua kanong ka jingkurku ka bakau na bentagi nong rap ini kita bisa ka sim slap dari bentagi layo kita building but let's say na kanyang council ru la da don kala nanti di support no ba nang ketiu susu na marga ka pas ayu menta ka long baik batang si mala genre kan ka ground floor genre menta la da yo la kemudian nang ketiu susu ka jika ba arpat kalong ba ngayi ya ka jing excitement nang gading don jing kini ki reu ki banabar ki basuan bandi madan kenika tur sam jong ka yodo dina takadaw nglawan elam bat di busman bat ban be sundan ni kini reu namar ba ki deitan ki nongsong madan ki bomdan kini kot slag go biang sundan ki trading license ki biang de takadaw ngala om ki staff ki tengah ba ki dei ban ben ki kena bagi ni ki reu kim dei ban song biang saka kajing kanra kan wan no nakapuas ko bat kumjuru ni larung pikat tukat ni gidukan bat ni lalap bat kimdon ni trading license bat hoi de si mentaka si minum la bat kham sendet iki mereka don di proses ke bangin le bat I syukur siki bat kita bat hadin git in hapat close lut gitu gidukan di bahangi lawan mentan di bomdan ni trading license ya nu mereka ngasno ba ya menta tong ini simlang ni kecil kecil ba nadu usiam dengan mameliem ki menteri nang taki enforcement ki jungiru tiba nakapor sa kapor kiju lek ya kakam ke chongki inre ngai iba kalong kumju data kadaw nakaliang jungi ke isi mentangi sa simkia bagi enforcement ki jungiru ki ban pendengkam hok ya kakam ke bagi trei ndai tang ba suong ba ila yo kam kala biang ndai ki ban pentrikam hok kai ke jingmut enforcement kalong ban pentrikam ya kani ka ain ke bangidon ka trading by non tribals hakaba hinum ailat ikitre ki padabar sokin suwan man kayi pateng ni kari kejungi kan dayo ya kecedeng masa tenre ha keju kapor pat ka nongrim hi kejungi ke isi kolong pat ndai bangi ong ba mikwa ya we po we dokhar lani ubrio banabar bo unio trading license kataru kam dai kejingmut ni de kejingmut di kolong ban penduna dengan sultanat menta kasi kolong ba hadin bun snam bangajui bagini gimadan gimadia gidukan di jusyong de kibrio banabar dan renga sultanat entah bangai i pardo persnam lejong ba kiyo pensyong ba kendong akan surat bansing i hak bania na ketui ki pat baru ba kimia slok tilang namar ba ka perthai menta kalong kebatan dengan isel ya kiru bangin suong ba kisyong hasurok ni ban be no kiru reha ba kidai pardo persnam lejong na ketui ki pat baru kim dei banda suwit ya ki namar ba kiru kiwan hangi ban kamai kendoi jekpo hantokum bagi dei banwan checking man kapot de nadu mentahi ngi iba ka i hakaliang ka jong ai ngam i long satisfied
ya karu komprikam ke jongki ban nang ni hi ngin sa simkhia kong ke isi ban ensure la ni ban penting kena bagi ni ke enforcement jongi gede ban wan tre ke taman ke pun. Okay, saya kita ki step saya ke baka. Buat kini ki beri obade. Kap ni ke berang mi menen mentara sini. Kita ki berang di Islam ko mo ki yoi ka. Ti ka kata ka ong pi bakadon ke jing tukok ta. Ha karu ha ke jing trikam kamar ba teng kini ke daga buburom ni kini ke enforcement jongi ru. Diwan isu wan untuk sekali pidon kot asla da bomdan kamu kim pendap ya ka ke ba ka office ka tha iki. Tena takadaw na ngalaong iki natan bangin sa simkia ban penting kena bagi enforcement jongi kide ban lek ke badai. Kadi ke jingwan jongi kalong ba ngi penkendet ben riu ru iki montre ba ke bangi ngi kwa ngi trang ke bangi siang kadi kani. Kajing angnut ke jongi kum kinong nong yalam kalong ba ngi kwa ba ka ka an ka bangi ngidon ki kwa ban enforce.